Ing dewa na po ning poesiya, iya itang panugalin ning naturalesa nung mayayakit ing pamagimbot ing taglen ng kagiwan ning balag neto. Oy ni po ing poesiyang peman sa kanan kong pamagimbot. Bakit kaya ating taong matula king binye na kaya ning Diyos apat hata? Pagimbutan na pa at burinang atwa, itangali kayang bandiring aliwa. Banalis yan tamo ing pangatalabin, ing pamangan diriyang alaking matulik. Pag-aralan tayo at suryan masugid, mayap augali ning makapaligid. Iyang mapaling alto maslagking kamalan, napangandirian ing legwaning bulan. Ating bulan naman napagimputan kamalaning aldo kayapang akamta. Iyang dayat malat man aline mangangas, sungkit karing patuinaning panuwang matas, at ing banwa naman nanasang kuldas, sumungab king danum ban kumayang perlas. Iyang asan king dagat king tanuman sane, magnasapang king panwaya kawe. Iyang ayok king dagat aliya magpane, mayapang king panwa karinya lalawe. Gapun atamnanan amekawang arden, napagimputan miyeyangan tingangin, at ingangin naman umekenit ka rin, napangandirian ing piening kaingin. King naturalesa mapiyasa tamusa, ing sabla manusig king panalapaksa. Kineya magpapo ing marokanasa, ing mayap kadapat, iya ing lalto kusa. Yata lingapan tamuing sarili, at yaing dagdaganing pamagporsige. Ramdam taking utos na ning Diyos sa sugi, may pagimputan itang mo bandi.